Kažu, zahvaljujući izuzetnoj hrabrosti, upornosti i istrajnosti 94-godišnjeg Neđe Lukića iz Zvornika, mnogi životi u Podrinju su spaseni tokom tog Drugog svjetskog rata. Neđo je jedan od rijetkih prvoboraca koji je odlikovan i od strane Josipa Broza i od strane Draže Mihajlovića. U narodno-oslobodilačku borbu protiv okupatora Neđo Lukić se uključio avgusta 1941. Godinu kasnije u Jasenovcu su mu pogubljeni otac i dva strica. Sopstvena tragedija u Neđinom slučaju bila je dodatni motiv da se savladaju sile osovine. Stupio sam u oslobodilačku vojsku 25.8.1941. godine. Premda ja nikad nisam cijel rat ponio ni petokraku ni kokardu, da znate. Pa ako hoće da vjeruje. Kada su vojnički dani u pitanju, najteže mu je bilo krajem 1941. godine, kada su Nijemci napali zvornička prigradska naselja. Za uspješno obavljen zadatak, septembra 1943. lično mu je general Dragoljub Draža Mihajlović uručio orden za hrabrost. Što sam dobio zadatak da mu dovedem ispapraće četničkog komadanta. Radi dogovora da se pripremi teren na Ravnoj Romaniji i na Majevici trebaju ti Englezi i saveznici da avioni dovlače vojsku opremu i na tom mom tolikom žrtvovanju on me odlikovao tim ordenom. Godinu kasnije, zajedno sa Titom na Čamcu, komandovao je akcijom prelaska Čamaca sa jedne na drugu obalu Drine. Nakon uspješno odrađenog posla uslijedilo je odlikovanje. Što sam jednu veliku masu partizana skupa sa Titom komandovao preko Drine, Tito mi je lično dao. Ja sam to odlikovanje izgubio, ne bi sad imenovao gdje sam bio. Kraj Velikog rata i pobjeda saveznika jedan je od najljepših trenutaka u Neđinom životu. To je dočekao toliki svijet sa tolikim izbuđenjem i radošću da ne može se to opisati kako je to bilo. Da je taka sila jedna Njemačka mogla se savladati. Osim navedenih odlikovanja, koja je pred kraj Velikog rata nažalost izgubio, odlikovala ga i Srpska pravoslavna crkva, a 2006. godine i vojska tadašnje Srbije i Crne Gore za učešće u oslobođenju Beograda. O raspadu Jugoslavije rijetko priča, ističe da je to poraz svih naroda na ovim prostorima. Propala nam je sloboda koju nikad u svijetu niko nije imao. Nisi brinuo kako ćeš dijete školovati. Nisi brinuo kako ćeš dijete zaposliti. Saveznička pobjeda u Velikom ratu bila je veličanstvena pobjeda čovječanstva, naglašava Lukić, uz poruku novim generacijama da sopstvena neslaganja i razlike ne rješavaju sukobima, već dijalogom.